Alright, singo jendi febrema yagiye nsiga koza amakosa ngumuriro usiga uraka anenga buryo yunsize ndiko ndaka umuriro Big Fizzo niyo miriro yaka ni miriro ya hehe iyo miriro nanje ndacakeneye kumenya kandi abantu badasize bakije imiriro bataza kuzimya ntibaba abantu kandi abantu nkabo ni babi kandi abantu nkabo Big Fizzo nabo baracayizimya Anyway, nuko ni indirimbo ya MONIA Fleur ya Big Fizzo mugani Desire Megle Paysan ariko navuga ku rundi ruhande na MONIA Fleur ino ndirimbo by the way Joshe bro Badadan Oya izobakosora ayo mazina azobakosora basi uyu mujya afite amazina menshi cyane gose cyane anyway hashtag nta niyindi ananipenda niyo hashtag imaze igihe kuri profile ya MONIA Fleur profile ya inshuti ya bose profile no bose ari muri team ya MONIA Fleur abantu bose ari muri novuga muri group cyangwa muri kuca mu bafana biyo bose hashtag ni ananipenda why ananipenda iryo jambo nibaza yuko ari indirimbo nshasha kugerageje kuraba donc amasanamu aherekeza ayo majambo kenshi usanga ubona umengo n'udufoto dushasha boneka nkaho MONIA ashobora kuba ariko aractinga hariho nako nabonye yambaye idira ari kumwe n'umutipe imbere y'umutipe afite si singeri ijya ndirimbo ari singeri aba dusanga ari low cost love ijya ndirimbo uzosanga ari indirimbo yabaye dediye ku bantu bo mu Giswahili revya ni idira vraiment idira batayizi n'urukanzo n'amakanzo bambara bagaca bafata bakazingira ngahandi agashiraho n'umutariyo mwo kwandani baziye ino mwo kwandani amabara ukuntu baca bagiranye ni ziga ntambo za urayibona niyo yambaye kandi yarasohotse Sikuchiriye ucibandanya abantu batakora bura rubambo muri Black FM batora iyo video kwani nagize n'ibyo gusohoka uravyumva rero abantu batayizi rero niyo iraryoshe uri kuratamba ziya ndimo z'igiswara urabona hari ukuntu batamba bagashika hasi nyene bagacaga ibintu byo kuya ewana ziga programme zica zigenda neza ako kandi aho n'indi foto ya postinze yana singo bigira kuri kamera gose niga yaciye yandika ifoto ya ifoto sinzara zirezire acagira ngo nimba ari to confuse yagize gutega dini sinavyerekana bana yarambujije ako kivumba aranyaruka ntumubone arihuta ndahatse acagira ibintu vyangomba ngo to confuse them kinero kimo kiragaragara muri no misi ziyazara mbwa zirateye ubwoba ba MONIA Fleur kintu kimo kiragaragara muri no misi uretse uko ari kajegeza imbuga cyane gose mu kwandika ibintu bituma ntaguma muvuga cyane iyi ndirimbo ananipenda uzowurambira kandi burya abantu bari muri team ya MONIA Fleur nokuri bakora kuri amino misi oya sha afise team ikirakora iri strong afise team burya ntabwo hera kugizo kuri kuravugwa nta muntu mu gihugu cy'ubundi warindi je maze kubona kera Bifes on the floor agitangura kenshi agitangwa kiva muri Chwebeka yarafise team bose ba Diego bayirimwo Diego MC nyene ngaho iwacu n'abadogiye atandukanye yarafise team nayo yari soko kubyo bamugira n'ututu tu anniversaire tutu surprise wakamukorera imipira kagira iki na mipira ya rap business niyo bayimugiriye byose nayo yafise team ikora kese gusubuka team isa nk'iyasambutse na MONIA Fleur team yafise ubunye ni team gasase nkubeshe nta muri rindi nomba kano kafise team nk'iya MONIA Fleur hari uwa yigeze ariko kandi ugiye kuraba abantu Satbi oya ujya n'ubu arahagaze neza ujya tumuvuge buke n'ijwi ryo hasi kandi team abantu bose baciye kwa Satbi nta mwe yoroshe nta numye watwo nigice cya MONIA Fleur nawe uraworoshe nawe hayi Jeme ngo ntimunyemera mwakemera hayi wiga woroshe cyangwa ugumye si ubimenya oya ubibwirwa n'abamaze none mbwira uranyemera none ubibwirwa n'amaze kukuririra ko bakabona ko woroshe cyangwa ugumye none mbwira ko ndenze urarenze bazi murakoze none ariko na MONIA Fleur ndarutse gato na MONIA Fleur team ya MONIA Fleur nk'igice ciwe cyose afise cyaciye kwa Satbi oya sigice bose baciye kwa Satbi kandi n'ikimenyetso sofu baje babiri gusa bari kwa madame hari Madame ki madame mama wawili mama bade ako birazwi yari manager wa wowe nibikira stama avuze mail cyenda muvuge nibisanzwe uko rero abantu bizi ko ari mama bawili oya mama yarashimiye umugenzi wiwe Nerinat yuko yaza yamuvuga neza wow je ndakunda abantu bari ho connaissance vraiment ndimo ndakunda cyane
wowe uyikunda nka jewe It's okay. je nzokaririmbira umuntu vraiment kandi je ujya mwana wa mabukwe vraiment nzomuha akantu kwera umunsi umuvuga cyane wewe none kumengo je nzomuha akantu umunsi umwe anyway nuko ni MONIA Fleur umwana ngaha mu gisagara cyo MONIA Bujumbura Fleur yitwa gute big je nawe nzi wowe uraza amazina menshi kanamuronde shugwe y'Imana Moni nivyo shugwe y'Imana mu yo ariko shugwe y'Imana no oya nenda mwibagiye vraiment sino ndamuzi ndavyibutse urumva biratanga oya hari umuntu hari umuntu shoko waruzi ukasanga uramwibagiye kandi wari umuzi nibirake gushikira wewe ya biramaze gushikana ndajewe bimwe byabako uyu uye Nadia Neri Nadia Hakizimana Neli Nadia Neli Nadia Neri ririko ririko Neli Nadia Hakizimana Ejo byarambaye ko bigi bimwe byakubako ibyago byo ebana bimwe byo kwa Auguste ebana nasanze narandamutse ebana ngo Fernando ngo yitwa ngo ndayikengurukiye ngo Ferdina oya reka ni Fernando nuko uri kose David oya d'abord yo ndayikengurukiye yarizananye uyibatse ano kuri MONIA Fleur kubona yuko hashtag twababwiye hashtag nta niyindi aho uri hose kuna MONIA Fleur naho hashtag igumeri yindi nyene ananipenda anani ijya ndirimbo sha ndirimbo ni singeri uko ananipenda iyi ndirimbo ndakubwire iyi ndirimbo kandi ndakubwira ikindi kintu utaruzi burya MONIA Fleur nino timu yiwe barazi gutaginga buca twinjira muri semaine Saint Valentin Saint Valentin aka kaemzi giswahili sasa mubangira ubwo bw'icyo kintu oya nta giswahili none kuri beach Saint Valentin kuri beach usangayo bana usangayo bana voilà cheza we umwana arazi gutaginga arazi aha frappa kubita je rwakubita hamwe nyene heza no kuri amafoto akacana kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye amafoto abiri nyene gusa imwe yegereye umuhungu nyene wayibona nyene bakora tamba umuziki yindi yegereye bisanzwe oya bambona uratanguye ibikati yinjiye oya nibizine oya none si video akira shootinga yinjiye Très bien MONIA Fleur, très bien. Oya hajya ni bon. Tabarema. Twa dushaka yuko tubona amasanamu meza ku buryo akarimbo gitwa Farao nikiza ko karirimba ko. Ku buryo ucubona. Araryoshe sana. Ku buryo ucubona ati. Abo ndimbo za kera. Iyo ndirimbo imeze ndiyo za kera n'ubu ndacakeneye kumenya ahantu ziri. Ndazirondera. Anyway rero indirimbo novuga ko rigiye gusoka vuba cyane niko atamesha amasa imusi zosokera ko rubambo ariko no mesha nuko indirimbo igiye gusoka vuba cyane kuko hashtag yo yamaze gusohoka kandi maze igihe ubonye ma hashtag hasohotse kandi n'amafoto avyuma n'amavideo n'ubu video bugufi ndavuga yagiye kugira iki yagiye gushutinga iyo video kubona babona kure burisha amaso kure cyane bamaze kwa kindirimbo ugereje kuraba indirimbo irimo igiswari cyane gisitesite cyane kuba bavyine yambaye uravye umuhungu wewe ko muri video mwene yambaye urabona swate atari singeri canke ni izestazo muri Tanzania ukuntu mugareka tubirindire you never know ko tavuze timu yiyo ni timu ariko bwasha kutuvugisha cyane maybe azotubwira byinshi nyuma y'indimo atirindire vuba ngira barindira indirimbo ya Rinoji isohoke na Saku katwirindirire niyo jasa igizosohoka vuba cyane kubera kitazosohoka urazi turirimbo turyoshe nani bigi we kumbe nsanzu zibintu none indirimbo za MONIA ndazize kuva kera iba aka karimbo je karigeze kuba kampezagira vraiment kandi nubu merewe utaze ikarimba live dosas kumwe nanje aha rukunda ngukunda baby isomeze n'urutare wanyemera my husband nibanire nawe forever nanje ngasezeraniye ko nazohinduka wanyemerera baby ko tuzobana wanyemerera baby ko wanje anyway nuko ni indirimbo wonyemerera MONIA Fleur ni indirimbo nayo ko nyine ari mu ndirimbo zate tumumenya cyane MONIA Fleur gushikira sai no munsi ari n'umunsi w'amavuko yiwe happy birthday shugwe y'Imana MONIA
aho uri hose bigende neza kandi Yavuze twifurije anniversaire. imigisha myinshi ibyo wifuza byose gushika ku uyu mwaka ubishike ko abana bavutse neza vraiment uyu mu ntango y'umwaka kuri iyo ndirimbo yisora ko anniversary we na ahubwo par exemple ibyo bimeze kugira abantu benshi ikintu kimwe iyo bimeze kugira abantu benshi ngira yamanje kubyihora usanga amasanamu ataraba disponible ya birashoboka ako kandi katwifurize joyeux anniversaire kuri MONIA Fleur shugwe ry'Imana MONIA Momo urazi ko Anaitwa gitanwa na Momo. grammaire wow MONIA yitwa Mama Momo wawe canke ni mukuru wawe malheureusement il n'est plus elle n'est plus mpore yo Entre tereka na bifuze yaputse muri VIP yizama yari wa Cheza VIP we, cheza we. Happy birthday rero kuri MONIA Fleur ako kandi happy birthday kuri mugenzi wacu hariya Michu Miracle avec Davis Morales Nyambari Voilà, Morales na ntumbaze Davis- ntabwo na ndashoboye Davis kumenya Mor- kuvuga Après- ahubwo Abona gutweze Davis we yavuze yitwa Davis hapana Davis Hey, ni Davis. Davis. yitwa Reka Davis nagutwenze. Morales kandi ikintu utazofisinisha ni ukuvugira nabi izina rya Davis ahantu muri public twagiye ahantu bo nagiye kumwe musinga bien sûr ndamwiye musinga ndahamagara arankakutse ndahamagara arankakutse ararahira ndavuga igikorwa kiramara kiracitse bigenze gute ndamusanga iyari maze we VP ngo bro je ndikujya nikumpamagara kweli je nitwa kwaje subire umpamagaye neza hamanze ndagenda hamagara ararahira turamutuma ko umuntu atigena ubwo mukobwa je ko nekunda sinata ndabivamo ngiye ngo bro je nitwa Davis je nitwa Davis ncanagena ngeze Subirayo. ati Morales aho ndakubamba urumva rero uyu mukobwa tumwifuriza anniversaire nziza mugabe tutofsinisha izina giwe izina giwe kabisa kizire kuko rirya zino umenga ni Morales umenga ni Gitariano kuko gisigura kinono nyumva ni muhare ni muhare nyine kubize wow. urumva kandi nagura abona ko ruba gwitwengera kenshi nagerageje uko idocument nabwo myama amazina yacu asigura amazina afite insiguro nziza ariko shana ribagiye ukuntu yitwa amazina yiwe yose sha malheureusement nta na rimwe ririmwo kweri nta na rimwe muri ayo Davis Morales hari rimwe indirimbo yiwe nkunda neye allo Davis aranyica oui umeze neza namahoro turi live kuri Black FM turi live kuri Radio Black FM ati turi live kuri Radio Black FM turagusiri prenye ivyo bintu sivyo eh zo kuherefuna ku radio mutambariye anyway happy birthday Davis Morales joyeux anniversaire ivyo bintu nk'uwo bivugira kuri rimi kashi mwa mukoda hey ukashira ku mufungo mwe mura bizotugeza nurakira oya yago bitera vyaha oh la 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 mwe murameze neza tumeze Ego. bien we nawe meze gute uyu muzime kandi ego nukuri warahungutse di ego ubu ndi hano basi nawe numva gusigaye baruguru oya ubu ndi hano kweri niho nicaye emwe tuzosubirayo wibaza Oya, kwe- ego kweri ubu twaracitse mu gisagara ntituzosubira inyuma asha rero uze kumpa akantu ku munsi n'umunsi wanje ukaze cyane Anyway, Davis Morales. umunsi vraiment no gukora amateka nagakika jambo ushaka gushikiza akunze b'umuziki muri rusangi hamaze tukure kuryohe kuko n'umunsi wawe cyangwa cyawe numvise kumengo wari usanzwe wibereye n'ubundi muri vibes zimeze neza cyane ko n'umunsi wawe nagaki washikiza abakunzi bawe abakunzi b'umuziki muri rusangi n'abakunzi ba Black FM bwa mbere na mbere nobashimira kubona uno munsi mbarizwa muri tere y'umuziki urakoze n'abajournaliste muri rusangi na team Black FM kubona umunsi umwana nyimviye ko mukavuga ati katumutelefone nubwo mukoze surprise y'akaga icyo nababwira ni uko twashigikira umuziki ndundi muri rusange tukabandanya dutera imbere kandi vuba cyane ngiye gusaba igihugu gishasha hanyuma
iyi tariki yavukiye ko Davis ivugira ko Mishu Miracle ivukira ko kandi Monia Fleur muri abo bantu babiri bose uko muri batatu nta hantu namwe mufitaniye rendezvous uno munsi ugira ngo muze kwicara musangire nk'abantu bavutse ku itariki imwe nta n'umwe muri abo babiri ufitanye rendezvous nawe mishu ndamuzi mbwa nta bugenzi dufitaniye vraiment sinobesha nta bugenzi dufitaniye mugabo ndamukunda kubera ko n'umuntu nawe nyene yapambanye cyane umunyamusaga mu Burundi kandi n'umunyamusaga kandi bose n'abanyamusaga mwese n'abanyamusaga vraiment turi bamwe MONIA Fleur nawe mumumbwira ati Davis yavuze isabukuru nziza aze kuryoherwa ahari sinzi ahari aze kuryoherwa vraiment nubwo kubitokunda ko twicara hamwe ngo tuyage mugabe igikuru nuko umuntu wese ahari azoba afise amahoro kandi anezerewe neza cyane ndagushimiye cyane gose Davis urakoze cyane Rubambo tugushimire cyane uyohererwa umunsi wawe nuko tugenda kwa MONIA Fleur nawe tumbize ivyo nemeze Rubambo abona yuko ari umunsi novuga umunsi udasanzwe ku baririmbyi bacu baduha akazi ka misi yose kugira ngo ndavuga imisi yose abaririmbyi baduha akazi burya abaririmbyi baduha akazi iyo badakoze ntituronka naco tuvuga bisa ko turonka ivyo tuvuga kugira ngo tugire iki bisa ko baduha akazi gatonka ivyo tuvuga The way you love me, way you love me, baby. The way you love me, way you love me, baby. Way you love, way you love, way you love. The way you love me, way you love me, baby. Baby, reka nkwite